اقرأ باسم ربك الذي خلق. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulih Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir kişisili bir vakitda de men ikinci kursta okuganda bizim professor bizga o'zincha bir test ishlagandi. Hamma shu testni o'zganda men yaxshi o'quvchi edim de, bütün testlarga javob berdim illa magar so'nggi so'rovga g'ina. Men o so'rov muhim deb o'ylamadim. Chunki o so'rovning ma'nosi shu edi. Nishik sizning korpusda yig'ishtiruvchi opaning ismi? Bu mazak deb o'yladim men endi. Shunga ko'ra o so'rovga javob bermasa, men testni jibardim. So'ngroq professorga so'rov berdilar. Mana so'nggi so'rovga javob bera kerakmi u? Bek muhim edimi? Bayaga ocenka o'zincha bir asarin kiritilmaykan deyish, albatta de. Chunki siz kelajakda de turli yerlarda ishlarsiz. Turli kishilar bilan aralashasiz de. Ham shu kishilar orasida bek muhim bo'lmagan kishilar da mumkin bo'lurga. Lekin ular da sizning ixtiboringizga loyiqli bo'lgan kishilar. Kardeşler, İslam dini bizni öğrete, elbette türlü kanunlarga, namaz oku, roza tut, yaxşı ahlaklı bul. Lakin şul ahlak arasında bir zor orun alıp tura, kişi sıfatı. Kişi bul deyip aytalar, ul bulayına söz tugul, ul hakiki revişte, turmuşta onun eseri var. Eğer de Müslüman kişi, Allah'a itaat etken kişi, kişilikli sıfatı bilen bulsa, ol elbette başka kişilerde öz amelleri bilen, sözleri bilen dinge şakırışı bulur. Lakin eğer de namazını da okasa, razasını tutsa kardeşlerim, lakin kişi sıfatı bulmasalar da, bu kardeşlerim kişilerini dinimizden şiddeştirir. Kardeşler, Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her bir amelde özünün kişilikli sıfatını bizge ko'rsatadi. Ko'p yerlerde ol aytadir. Eğer de benim kavmime ağır bulmasaydı, benim bana koşurdım onlarga işlerge deyip. Gül. Eğer de ağır bulmasaydı, yani kişilikli, kişi bulu sıfatı. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir vakitte sana kaldı. Sahabeler işraşuğa. Sahabeler sorup birdiler, sen niye şimdi sana kaldın? Ben de sizden işraşuğa kilgende bir bala bilen işraştım. Bu balanın şıpşığı ulgan idi. Men ol bala bilen, olay bala demedi, sizning kichkina kardeşiniz dedi o. Men bu bala bilen de onun şıpşağını kumdim, birga oturuşup ko'ngilsizlanib oturduk, biraz anlara gittim de. Kardeşler, bu kişilik sıfatı. Şolay Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vakitinde bir soğuştan sonra bir ko'p trafik kalgan idi. Hem bir kişi kelip mo'yinna boğazına kısıp, hatta bunda izleri kalgan idi. Menga mal bir dedi. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ol paşa bularak kereginde biri aladır eybi. Lakin yok bulayma, yarı biri gözliydi. Biri şunlarga. Gamelleri bilen, sözleri bilen, Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim yirete yaxşı ahlaklığına tugul, kişi bulurga yirete. Şuna göre eğer de biz kardeşlerim Kur'an okusak, Kur'an bilgisi bulsak da, İslam dini bilgisi bulsak da, amna bu sıfat bulmasa, sarautuğa, ni fayda bizning namaz o'quda, ham roza tutуда, ham islom dini bilida. Chunki bu sifat axloqdan zo'r o'rin olib turadigan sifat. Ham ul natija bizning namozning, rozalarning, hojlarning ul natijasi bo'lurga tegish. Ko'p ishroqlarda, qaybi ishroqlarda qardoshlarım biz dinni olib borgan kishilarni ishlatamiz. Ham dindan yiroq bo'lgan kishilarni. Qizg'anchiqqa qarshi ol qaybi dini bulmayan kişilerin kişilik sıfatı kubra bula. Hayır şartlarda. Bütünle etmeyeyim. Allah'a aşkır Müslüman arasında kişilik sıfatlar var. Elbette Allah'a aşkır. Lakin şurada şartlar var. Allah bulurga teyiş değil. Eğer de kişi Allah'a itaat edeyken, Allah koşkan şeye şey, an bulayı deyinde kişilik sıfatı bulurga teyiş. Tecrübe bilen bolsun mu? Dini bilim bilen bolsun mu? Eğer de kişi tecrübesi zor, lakin onun kişilik sıfatı bulmasa, demek o tecrübe onun turmuşta bulgan dersleri ona yürekke ko'ngilga singmadi. Tigir şey hatalandı. Hatalangaç, biz yine şöyle hatalanganım. Ey sen seni gafur etmeyin, bar gitmeden deyse, bu kişilik sıfatı bulmayın. O yalgıştı.
Ләкин ул син янына килеп гафу сорый бит. Кеше бул, гафу ит. Кеше бул, гафу ит. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям гафу итәдер. Хәтта Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә, гафу итегез. Аллаһ субханаһу ва тааля безгә мәгълүмат бирә. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аркылы. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Әгәр дә бер кул ди, гөнаһ кыла икән, гөнаһ кылганнан соң Аллаһка мураҗаат итеп, я Раббым, мин синнән гафу сорыйм дисә, гафу сорагач, Аллаһ субханаһу ва тааля җавап бирә икән. Минем кылым аның Раббысы бар икәнлеген белде. Аны гафу итә торган Раббысы бар икәнлеген белде ди. Һәм миннән һәм анардан гафу сорый, ягъни Аллаһ Тәгаләдән. Һәм мин аны гафу итәм ди. Бераз вакыт узады. Теге кул янәдән гөнаһ кыла. Янәдән Аллаһка мураҗаат итеп, ихлас күңелдән гафу сорый. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Минем кылым ди, анарда гафу итүче Раббысы бар икәнлеген аңлады, белде. Һәм мин аны гафу итәм ди." Өченче тапкыр тагын теге гафу гөнаһ кыла бит инде. Адәм баласы хатасыз түгел. Адәм балалары хата кылалар. Ләкин Аллаһ субханаһу ул очракта да аны гафу итә. Кардәшләрем, менә Аллаһ Тәгалә Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям безгә өйрәтә. Без үз ара, үзебезгә дә карата, башкаларга да карата кешелек сыйфат булырга тиеш. Һәрберебездә дә. Гаиләдә булсынмы? Эштә булсынмы? Хатының белән гаиләдә булганда түбәнсә торган сүзләр әйтмә, кеше бул. Рәнҗитмә. Вакытың бар икән булышырга ярдәм итәргә ярдәм ит. Кеше бул. Ул да ара, ул бала белән дә, булай да, тегеләй дә, эштә дә, тырыша, тормыша, син дә кеше бул. Әгәр дә хатын икән, ирең әгәр дә әз акча эшли икән, син дә хатын буларак кеше бул инде. Я ярдәм ит, я сабыр итеп тор. Эштән кайтты икән, йокларга итте икән, җал итәргә бир вакыт. Ну кеше бул, конце концов. Пульт өчен кеше иреңне уятма, кая пульт дип. Кичкенә проблема өчен уятма, бераздан җал итсен. Хәл алсын. Шуңа күрә, кардәшләрем, талашканда да кеше бул, түбәнсетмә. Кеше ачулана әлбәттә. Ләкин ачуланганда да матур, игелекле, кешелекле сүзләр әйт. Син болай, син тегеләй дип утырма. Син бу дөньяга бәя бирер өчен килмәдең. Аллаһ Тәгалә үзе кыямәт көне бәя бирер. Сиңа да, хатыныңа да, балаңа да. Ләкин булган проблеманы шиш, аны юкка чыгарга тырыш. Әгәр дә икән аерылышасың хатының белән, ирең белән аерылышасың икән, шул вакытта да кеше бул. Аллаһ кушканча аерылыш. Һәм кешелек сыйфатны югалтма. Эштә булганда, начальник белән булсынмы, ул да кеше бит. Үзендә эшли торган кешеләр белән булсынмы, алар да кеше бит. Аларга карата да кеше бул. Онытма. Шуңа кардәшләрем, әгәр дә без мөселманнар буларак шул кешелек сыйфатын үзебездә торгызсак, үзебезгә сеңдерсәк, ул динебезгә, кардәшләрем, әлбәттә бик зур файда булачак. Дингә дә, үзебезгә дә. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә менә шул сыйфатны үзебезгә